वैष्णवी भार्गवी वाग्देवी त्रिगुणात्मिके विंध्य विलासिनी वाराहि त्रिपुरांबिके वैष्णवी भार्गवी वाग्देवी त्रिगुणात्मिके विंध्य विलासिनी वाराहि त्रिपुरांबिके भवती विद्यां देहि भगवती सर्वार्थ साधिके सत्यार्थ चंद्रिके मां पाहि महनीय मंत्रात्मिके मां पाहि मातंगी मायात्मिके मां पाहि महनीय मंत्रात्मिके मां पाहि मातंगी मायात्मिके। आपात मधुरमु संगीतमु अंचित संगातमु संचित संकेतमु आपात मधुरमु संगीतमु अंचित संगातमु संचित संकेतमु श्री भारती क्षीर संप्राप्तमु अमृत संपादमु सुकृत संपाकमु श्री भारती क्षीर संप्राप्तमु अमृत संपादमु सुकृत संपाकमु सरिगम स्वर ध्वनि सारवरूधिनि साम सुनाद विनोदिनी सकल कला कल्याणि सुहासिनी श्रीरागालय वासिनी मां पाहि मकरंद मंदाकिनी मां पाहि सुज्ञान संवर्धिनी वैष्णवी भार्गवी गजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तामुपास्महे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। వీడియో ఇస్తాను ఇద్దరు పట్టుకోరు పిల్లలు చెప్పండి కొట్టండి అందరూ కూడా ఓం ఓం భువాం ఓం మహా ఓం ధనాం ఓం దపాం ఓం సత్యం మాం దశవిదోర్వరం యోన ప్రచోదయాన్ మపా జ్యోతిర్ బ్రహ్మ భూర్భువస్సోహరాణాం వదిలిపెట్టండి. उमापातादृदक्षे द्वारा परमेश्वर्यार्थं शुभे शोभनमुहूर्ते महाविष्णुराख्याय प्रवर्तमानस्य आद्य वैष्णवां द्वितीयपरार्धे वेदावरः गरुक्षेत्रस्याय दक्षिणादिप्रदेशेनां तिरुकोण्डग्रामेणां नवसंवत्सराणामध्येनां क्रोधीनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतुवे माघमासे शुक्लपक्षम्यानां पंचमी कृत्ये रेवती नक्षत्रयुक्तिने शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णां हेमविशेषज्येष्ठस्यां यजमानस्यावेनां पाठशाला यजमानस्यानां गोत्रोद्भवस्य
गजरेन गोत्रोद्भवस्यानां पुण्यवांशतिनामधेयस्यानां नवलेशं नामधेयस्य देवत्नीनां रमादेवी नामधेयस्य द्रौपदीनां सह कुटुम्बस्य गोत्रं कौण्डिन्य महर्षि गोत्रोद्भवस्य इति पेरु मुञ्जालवंशतिनामधेयस्यानां मल्लेशनामधेयस्यानां जमुनानामधेयस्यानां ऋषवर्धन्नामधेयस्य हर्षवर्धन्नामधेयस्य सह कुटुम्बस्यानेन गजरेन गोत्रोद्भवस्यान पुटवंशनामधेयस्यान वेङ्कटनामधेयस्य जन्मपत्नीन रमादेवी नामधेयस्य विकासनामधेयस्य चेतननामधेयस्य सह कुटुम्बस्यान ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यार्थं मनोवांच संकल्प सिद्ध्यर्थं श्री सरस्वती माता संपूर्ण अनुग्रह दीक्षण फल प्रसाद మీ కుర్చీలో కూర్చోవాలి బయటకు వెళ్ళొద్దు విశ్వాయ నమః ఓం విద్యున్మాయ నమః